phu langso alang sun kapaching tura sai ke claim dam tangadem CM tuliram ronghang arideng pen kangpu KSA Inglong Phola Pen for Station Foundation NGO tumpen pherang ke amai ke pha Stel Production pen puthot kason se pon girlfriend pu a video album nangkele ji phai koni ni pha isiarni release bo Kari prime time birta than bang finili sami rani timungpi nana joi kha birtang ton pen Duarbagari constituency ar lokai phulang so alang sun nalong ki joi kilangdam ki joi kejia phan Assam Darshan scheme pu kutinar ke patangka pen kaslam pon skywalk in pu pon tanglo Karbiang long ahawar ki joi kelang ahin kapaching thurjia phan pura kai phulang so alang sun along keng pen kidam ki joi ke pen kai phulang so alang sun an kapali dam jia phan skywalk silam si joi ke pen lang sun an palidam unlo Kidam tang ningkang story hinira krenar ke paningkang CM tuliram ronghang labang so alang sunalong ka humri damahut ke chak tekang alam chak piniar ni ke lam chak papleng tang no pusi pherang ke adilungang no ningjepo Kai pa ni lidak lang lo labenda kai pulang so abin sinesen laben alang li nomol momina ke hay lo kota MLA bom lo laben ni to tim si bang lo tim kar jang lo wang sedang ini cakang lo dia lada tour pen ceng lo lapen ke turis tum ke sangat din pen ceng lo lapen ke la step by step lahai ikim ponje phani lamchak sulong lo lapi lamchak ateng pen ni papling lo la so lamchak ateng pen ni la so ra video nang tum theglang din ni cak la so lada kai polang so tourist place, tourist spot. Laso kapakin khurjia phan. Akapre sayang deng claim ponji pulo. Lapen genon ke rangji. Akapre sayang deng dak claim ponji dogola. Laso claim pon bom lo le. Laso dala to honda pachini lo. Laso ni likati chaga teng genon bang ke di claim pon elo. Hala so lahai step by step lahai ave. Lapen tuwat ave. Lahai ta ave. Tapi lahai tapi ni tu claim pon lo, tapi nori samo, laso, skywalk, scheme ke abi pin lang nori samo, la nori narkeba state do, la songmong ke, ladak la, itu misi non ke deng po, Assam Darshan pe, MLA ke hai, mate non Assam Assembly long deputy speaker honorable deputy speaker alang itu benching wai king sai kan si Assam Darshan ke sila tu claim pon lo lapen ke sky wa ka bang ke laken nori sang mong ke king si lo da Karbiang long lapen ke kai pulang so lo ato sa Kaziranga lo yang si Karbiang long tourism department and information center bikok unde ko anting thuri la basodin tom da information center kali da ka bang ke Narendra Modi tourist icon long cap to India lo tourist icon jadi dia pak. Nasi Kaziranga long kami dengpone lo lagi international standard. Lapen tourist icon standard kole lo. Tapi 50% ke Karbiang long lesi ke kedo lasi 50% ke Karbiang long si kam claim. KSA Inglong Phola Pen for Station Foundation NGO tumpen chipater pipong si non kiwang ji phai koni sirkep kep lapen crazy arnisi Amor Falcon Festival 2021 kapaman ponchia putha KSA Maipu thang sing timung lapen for Station NGO pen dhiras dipusa tum KSA rong thi angasa hemalong pherangke amaya long kapachini pona berta kat news asa hemalong berta na pale pini da bangso a press meet ke hang kok bangke karbi lochar dia song lapen for Station NGO pining pen ningkan ke thom lo Chinthong constituency long isi Amul Falcon Festival observation mang bidam we asi ningkan hini bang ke chun pamelo labang so Amul Falcon Festival masi pining bang asap sup a date bang asap sup social media long kasi tonti doko lasi pini labang so a press meet ke hangalam thi bang ke kaprek tawe non November achik klupen Chinthong ha warlong
Amur Falcon Festival kibiji por der bang ke non Four Season NGO lapen karbi locholi a song pen ke pathik pon a date arni bang ke lake 9 10 11 lasi komane jongsi korte inji lapen kapre ka war pen labang so Amur Falcon Festival long nangkilang alon nang pidunji laan so se nang pasi thang piji pulutang te nitum Amur Falcon Festival a date bang ke 9 10 11 fix lo labang so Amur Falcon Festival kibinang kok ajoni bang lalo Amur Falcon la kisia vo la ke Siberia a date mes nang jar Siberia date nang jar po ilitum karbiang long a war mate north east long teme labang so avu pinan ki sangam do lason thak si north east a war pen karbiang long Chinthong constituency long labang so avu bang ki sangdam dam si pinan an ni pen ratum pachini labang si la so avu phan kirai kom jia phan mate labang so avu pen hala bang so Chinthong a war long environment conscious litum rat ang bong ki wanji phan sin litum labang so Amur Falcon Festival bang observe lo athe la bhai avu la bang ki Amur Falcon la hai avu la ki isi endangered bird tong ke lalang litum hanta raikom vek nang ji asi nilitum Amur Falcon Festival ka observe athe pi ke lalo Chinthong hawar mati litum karbing long hawar isi environmental conscious bang dunang ji athe non apor thengpi thengprang ka via joine botor bokan tame che frek piglo asi hala bangso avo phan panong pensi dilitu la bangso festival bang observe lo baso festival ka observe long si litum rat along pachi thangnang ji de thengpi thengprang pen chenglok inglong langroi langjeng tami tum rai kom nang ji hala so message titum ke padam ji phan bori papen Chinthong hawar akisu papen Chinthong hawar Meghalaya state pen che dialogue pinak lasi isi ahoya duilong ki dukko ka joini hajaki litum penaan karbilo choli song pen chenglok litum karbilong autonomous council pen chenglok ka prek NGOs tum tame kadak litum lang charidam paminang ji athi hawar tame landscape tame lang mi pik asi halai litum matha ben si lamang so Amur Falcon Festival pining pen ningkan ke thom lo tibi pining pen ningkan ke thom lo ke chok asi labang so Amur Falcon Festival pining ningkan bang ke litum November siklo 9 10 11 kasi chengpo kasi kado kawe tame riso jang tum tame labang so festival mo nang chitun tame labang so festival ang kapre cultural event trekking lapen drawing competition lapen kapre mesen ni tum traditional sport layu da doji kasi halabang so a festival a thipi bezilitum penangan la Fourth Season NGO men chingwaisi halabang so hawara farman phan ke claim namji ke claim PG po ke matha du si non pi labang so a press meet long penili kachunguri kang tung ke lalo kadu kawe nordis long ke do kote injutum antame labang so festival long nang situ du si alira cham nang pidin pop siling thelo kardong বেলেগ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমি মানে ইস্যুটো এটাই হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি মানে KSA লগত ফ'ৰ ছিজন ফাউণ্ডেশ্যন NGO একেলগে মিলি কিনি আমি কলাবৰেশ্যন কৰি এইটো Amur Falcon ফেষ্টিভেলটো পাতিবলৈ গৈ আছোঁ এই তাৰিখটো হ'ল 9 10 11 নৱেম্বৰ 2021 ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং চিনথং মুছালডেং হ'ব এইটো আৰু সেইটোৰ কাৰণে ৰাইজক মই বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ মানে সহযোগ পাব আৰু আপোনালোকে আমাৰ এইটো উদ্দেশ্যটো হ'ল এই Amur Falcon ফেষ্টিভেল পাতাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে লাইক মানে টুৰিষ্ট প্ৰমোশ্যন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত মানে আমি এটা আৰু বিশেষ আৰু এই Amur Falcon বাৰ্ডটো এতিয়া মানে চাইবেৰিয়ান পুৰা মাইগ্ৰেট কৰি আহা কাৰ্বি আংলং আমাৰ মানে এইটো ভাগ্য এইটো বস্তুটো আমি মানে ৰাইজক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো বাৰ্ডটো মানে বহুত ৰেয়াৰ স্পেচিছ আৰু এইটো বস্তু আমি কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে খুব মানে ভাল কথা এইটোতো আমি এইটো যাতে যেন অহা দিনৰ আগুণত আমি এইটো বস্তু কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম এইটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা Karbi Anglong Labor Union atum pen dipu along pre thong ke pani truck driver atum KALU aro keseng pontru KALU kimi aro amai pu jonwer ronghang kongchun bang mongor sing timung atum hello alang litum pen alam phe arjupon exina nelitum Karbi Anglong Labor Union pen labangsu isi aro keseng pon mate lalang elitum emethanga along tin sita me lasu aro kising pon edji phansi nelitum tisik chedang pon bomlo aposi pini nelitum central committee pen sita me labangsu
kethir pon thipje phansi lasu isiaru kiseng pon mangke pinidak defu along dak utu lapen ke elitum ladak isi tata mobile lo truck lebar lo lapen driver lo lapen ke elitum la utu truck alang litum pen chingrum si neli labangso aru seng lo lapen lang so se elitum ke bangji eprang setame kapathir pon je phan emethang along ri along elitum kacherai kom pon je phan si itum karbeng long along kedu anara setame labangso ateng pen itum pachiton pon je phan si nilitum cheng pono lapen nilitum japono lang so se atok anu longan sitame nilitum bang putin phandak pachini pon letho je phan lapen nilitum kachethan rapet je phan lapen kaching thur pon je phan si nilitum deng pon lo labdon thek je phan lapen kapap phi hup ara phan kang thur pon je phan lapen heme lapen jangre do lasi nilitum lahaya tum phan sitame nilitum kang thur pon je phan lebar lo isi kechok che o tum sitame do ta hai sitame lahai ta litum kapachok pon je phan sia long tin aru ta nilitum seng pon ji pusi nitum deng pon bom lo dak dipo he thelong nilitum trak kechuwe katum piniarni sita hala bangso union pen kapitik akart same tum salam thekte la bangso akart kasalam ye phan si pini ni tum samedak seng pon lo la penalang litum sinang seng lo non la union alang litu pem pu pon tum se lasini tum da akisung mane la pulo dak litum litrin tawe la pen ke barsu phinga dim tawe la pen mesen a place tani tum hanang thik pipe samene tum ke dak karbiang lo ngarat aso tum nang chongra tum lo non ke bahar ke di tum ke dam ye phana kisung do athema bahar along protang te det akisung do kok titi avor nang le rok titi la pen ke non ke aguhati silongan ta ilitum ke do dam akisung do as ime thanga long le ilitum chiklem kle dam de protang te konas ni itum karbia khayara dasu le baratum ka chongdat atum konas ke dam lang ma la sipini ni tum ke the ke ding tum theng no la pen ke EMCM atu mathing nu stame nilitum phanang lang ponang ji neura pen nang ji da pen ke nerap nang ji pusni tum ka chuning ri pini press media tu mathing nu chuning gun par pik lo pen akinang project ko an mene liver union paklang lo insurance dei pula amuk tahuk dei pula stame liver tum mane nane accident thilot mane akiso ben thilo sta liver pen non akira baya tave akira babe plus none tumangke mane akira dono venata men non liver union nang seng no je mane nang tu masih komite lo nang masih membership lo just plus ni tum ningarong lo mane tumang si song po ni tumang si dan po mane long ni te long lon tum la solam ningarong lo Amri ahawar local MAC Dominic Ufing Mas Laipen Inkora Truck Surveyor Group atuma phan Hanjangamu lapen woka kaso agriculture lapen veterinary department pen chilangsi Tiwa cultural hall unswai along kiron pona birta nili tuma pirangki pirata nepe birta nang pali Labangso kiron ponalong VDC Chairman Basa Kro Sabendro Ronghi Amri Mandra President BJP Prek Jama Department pen chirap chitosi Hanjangamu lapen woka kaso ron ponlo Kacu denglong asar help group atum tame aning kang sampen department lapen local MAC aphan kacu pon padu nasi agriculture in charge EM Omor Singh Tisu alang lipan Churulo lapen de Torendro Bromo EM in charge veterinary alang lipan Churulo itu Amri Hawar Aparmanta alang tuma department hinpen kamu penjajah tuma farman dak mane bilo lasi agriculture department hinpen ke anjang cili dak itu amria rak tuma farman lai tuning da ron lo tuning da ene ke dak aprang ke lason awe nam ke lason agriculture dak farmer tuma farman da Karon dul lapen ke ini veterinary department hinten ke dagling sing ron lo ako tutulang kusi nakalang ko si ini dak ketamdang dari sokat cili keron ahoda Amar satu hinten itu feedback long lagi mapping lo ako tumpan foto da patai lo cili quality abang mapping sok tam big lo ason dulu lo kasih itu dak amria
rat atuma parmanda keron adim long awareness program da mane itum thanbom lo jate mane cash crop cultivation na bangke itum charli nangi apranga system ason de primitive methods mulo de lage mane nonglai ke batte da munit ke batko pedor ne lasi cash crop ke mane cultivation na bangke kenang sot important lo lasi lahai thanda itum keron huta rat atuma farman awareness program lahai ke thanbom si non aku nada kisuman new concept pen dan nan malam soparapan bir tamu iton iksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Good news for all the students. Inter-school quiz competition will be held on 30 November 2021, organized by the KSA Haraghat Regional Committee. Winner will be awarded with prize money with trophy. First prize 7,000 with trophy, second prize 5,000 with trophy, third prize 3,000 with trophy. Venue at Kalitang Longkam Tiron Memorial Auditorium Hall, Dokmoka. For more information, contact Mirlong Tiron at 700-278-2734 or Govin Milik at 7637033487. Hi Deepu, this is Alabu Naga and I'm really excited. I am coming to Deepu on the 29th of October for the Messiah 5 and I will be judging and performing my new songs from the new album. So see you guys there and God bless you all. Make sure you come for the Messiah 5. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non penke ma thanang nilom. Alon Medical Store. Kecheng si Karbiang Bong Pen Kampucheng Pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai linang ji sita ladak longpon ekje. Lapen kilong lia dowai nang ji pulote order pikang lote prapjin pen longpon ekje. Lasik Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nalitum ta humri iknon. An sose kachini jia pan la abel ki pia number along humri iktame. Dihe namo pit putat birta long wang thlom. Ratatum aning kidok ser production pen puthot kason se pontu isi project girlfriend pu video album nonang kile ji phai konia chiklo nipa isiar ni pen ser production YouTube channel along thekpon longpo. Laso video album ke jalin pang Karbiang long penan parta asam angkang along inut anong ka chithangklong pangka chingti pensi direction la pen choreography ta chepahin pupon. Lapen adun thu nong nam ka chithangklong alun sepo bijoy lekhe pensi lunpo anparta lunalam the lapen atiota alang li pensi pidun. Ladak iri tum chithandam thume Karbiang bong pen nong nam ka chithangklong a modeling milmili hasepi lapen chiparjan ba bipul terang atupsi girlfriend pu a video album along chiparjan don. Lapenan parta ser production a producer Prima Teron PPNC laso a video album chirap chiturun si pachun po. Nangkili ji phai konia chiklu ni phai siarni ser production YouTube channel along langlong popusi perang kiatum kahumri tamahut producer pen nang pachini don. Dehradun along kapido ponsuri hinira inkora Asia ningkana farman All India Seiko Kai Karate Championship along hempu ingti bongjang gold medal hinia nong e kachipalong dunpen Assam along rilapen Karbia ke aphan nong mekewan.
Guwahati Narikal Bostia Maker Nogen Ingti Bongjang Inut International Keritia Long Karbia Kepen referee Astaki Kyundun Cheng Anparta referee commission member Lapen Asian Karate Federation along judge Lance Takali Durdarsan Kendra along registered producer Kimandun Abang Pulo Alang lihe masoramen laki punika teronpi Lapen Astomaratum laki hempuingti Lapen kaban ingti piatum henlo Kidam tang penangan ingkan pen Nogen ingti astopu hempuingti sedami sport anatu aning kehang pikajok state national Lapen Karbi Ari Suang Bong pen international angding along an keriti kepatu ahong klamalong Karbi ake aparma nong mekiwang abang pulo Kidam tangani hempuingti apan Karbi anglong atermos council pen tangka sika lakhini Lapen man peng pajer ponlo Non Hejang Uttarakhand Dehradun along pre Nipha Inkora Trok Pen Nipha Inkora Narkep Arni An Nithoma Bahasuri Hini Inkora SC Anikana Parman All India Seiko Kai Karate Championship ka pedopon along India Angkang Pen Bangpharo Trok Security Kapatu Atum Chetongdo Lasto Kachipati along Lin Phoke Brackethom category along gold medal anong e Hini Chipalong Dun Pusi Perangki Rajib Bepen Kat News along Birdana Pale Pinya birta pangila ponsi kangton iklo dometak me kurwang tu